29. januar 1993. godine je bio jedan u nizu dogovora o prekidu vatre sa Hrvatskim vijećem obrane. Jer njihova taktika i čitava strategija zanimala se na tome da nas iznenada udare tamo gdje smo slabi, kad dobiju adekvatan odgovor i kad vojnički ne mogu da realiziraju ono što su htjeli, onda aktiviraju čitavu mrežu svojih kanala i na kraju to učine najefikasnije preko Tuđmana, koji opet zove ovdje Izetbegovića, i na kraju se dogovaraju o prekidu vatre. I to je bio jedan u nizu tih pregovora o prekidu vatre. Što se mene tiče, ja nisam baš sklon tim prekidima vatre. Ja bih to rješavao drugačije, međutim, mi smo kao vojska bili dužni da slušamo politiku, a naša obaveza kao vojnika jeste bila da predlažemo politici. Da li će nas poslušati ili neće, to je njihov problem. Tad postavljamo punktove na ulazu u Mostar i tad nastupa njegov jedan strašan revanšizam prema svemu onome što je on smatrao neprijateljskim. On je bio lučonoša ili bajraktar te borbe protiv takozvanog sandžačkog elementa ovdje, a sve ono što je mirisalo na tu stranu, što je jedan od strateških zadataka KOS-a bio i SIS-a, da dođe do sukoba unutar bošnjačkog naroda, odnosno Bosanskog patriotskog saveza, do bilo kakvog sukoba, jer svaki sukob unutra njima ide na ruku, lakše nas uzimaju kao plijen. Tad nastupa njegova narodna faza junačke borbe u kojoj batina, mlati, prebija, i prema onome što ja znam, koliko me sjećanje služi, čak ubistava je bilo u tom periodu kad je on na barikadama kao pripadnik HVO-a pretresa, maltretira i tako.